Hello, Jambo Zomi, Zeden TV Live program pan ong mokung. Tuni ma susu to, holim na tom khat ong nei nuamong. Jambo ma susu. Damai nge. Hi isaimin nonggen trading ya. Hornbill Oriental Grocery. Tole hi sai bang kuma kipan ba nekipat khiat na chu tom khat nonggen trading. Hi sai lian pen hi mun lian a pen 2010 October ki pan mo tuang ken hi sai ka hon ma ina bel azuak zuak khin ta to lai bel thor sa zo mi tom lai ma mo ina bel in korban te azuak zuak khin ta to ma peka tole sai bang ni bang hun teng hong chi nong gen theria tu lai tak Sunday khak ki tai na Monday to Saturday mo jing sang bel nai kwa ti cha ni tang này segi lolo se tuang phal bi hun chang này guk jong hi the nai guk le lang jong hi the na ta pen update ja ma jing sang này quá pan ni tang này segi he tu lai tak jing sang này quá pan ni tang này segi Monday to Saturday Sunday bel hong non ke ngi ma hon bil tan khak pho dong e ta le sum khak jong ki nga chi leng ma te koi kam tenga sum ki khak the pong mana bel kolgam Malaysia bel aton tunga sem den to Australia jong mo Australia pan US khang nuam Australia pan kolgam khak ding abuai te Australia sum dollar tur wal mo amau sum dollar tur wal le be hu the ta ka Facebook ang contact bel hon khadom mo ta na hu ja kolgam to Malaysia be pong man he chang hi market be khilo ma te wan jok na to kisai ngim na dang na nei lai ya ngim na chi bel tam pio mina tong ko jong big family hen mo ita te hun piak ko lai changa naw te gol chang extend to lo dia mo tale ma su nang bang hile business na business hi bang ong yen ma na life khong jong ko bang hile ong en zel mo life pan jong customer service ai jong siam ong ki sama ma mo hina emi sunga business akipan thak nom te jong mo hiran sai khong ahong nom te jong in nangi advice mo ne pyak nop khong le nonggen theria lungda mai mo lom ta na live khong tha nong pyak zelu mo live kha chi ko hidana banga motivate na pau chi khong ke uk nam hin mo sai ki pan thak ding lian te be advice ong pe thei mo sai ki pan thak ding te koi cha advice ong pe ding ki ham chi le customer te priority a koi ding customer first mo ke bang ya saya mi tampi tak kum som sunga mi nam tampi tak adiga e zo mi te to tampi tak ki mukha ki thua kha aham sa pol khadom ade khat pol khadom toran te pe mo en he don lo ding ina bang chida mai tai taka I don king na amau jong nuam sai chang pai to changa I business pen success do pan hidan sai lim pe customer lo lim to bang cha ki success thelo mo to ai chang customer first customer pen priority a ko nyat ding to khat be advice ong pen wa ming sai hong thak mi tampi takom thol sa be ka hiloina hi US mun khem pe wa om koi e chamo ei mi te dan pen them khat sum khong inei pen sai khong hi hon thei pe yaw min pen changa ki phasak no me toy ki phasak na lung sim pen be I control siam ding ki sam mo kinyam khet den ding customer te tunga bang chila mau pe ya ni thamin ai chamo ke bang tua lung sim nei akoi idinga han chiam nyat por mo hi saya ong pai customer ma thang pe te le live ongen izomi pi te tunga na gen no bangomyam okay ke yaring hi le hi sai hon bil ong sing nyat te be ka customer hilowina tu ma kum som le kum khat kum som le kum ni sung ton tung ma sum khak pe khara ki pan ong khak hi US bu ba om zo mi khe pe pen ke yaring ka customer vi ve hi ute lungda mong ko ing no te hanga hi chiang tung chi changa asang lo chi nai ton lo ma hidana sai ka ki pat theina ai jong hidana ka stand up theina ai jong zo mi khem pe te hang hi chi khat mo to cha hia live pa ain khem pe te tung jong lungdam ma ke live personal live ka khai jong hi ZN TV ong et sak khem pe ko ma pe tung lungdam ma hi jing gen no minge tole hi sai address le contact information te nonggen te dia Sai address bell 7282 South Louis Avenue, Tulsa, okay, 74136 mo.
ใส่ phone number fax number ของมินะต้องผมบอกแกนะ personal phone number แต่งเป็นนุ่งมั้งแกอยากให้เลย918-948-3475กะลอมป้าให้เลย918-813-0219เฮ้มั้งตุไลตักง้อฮิสยะในเสียมีบางสานี่จีน้องกันเทียมก็เป็น full time จีล้อมเลยนะมั้งที่เป็น family นะเสพดานมาเห็นนะตุไลตักเรียนมีกุกเกมฮิดานะเชจอร์กิไลzala sem hi ja alem dan dan hi ja company pi dana hi ton sam loi chama ke lem chang ken sem ke kalem lo chang a mau sem chi da mi guk ke mi pongman ma lungdama mau nge mo masusu hirana hun na ne lo kom kala na hun nong hop khiat lungdama mau cheong gen no ming bek tham loina zaren tv akipada ke pan tu ni chang dong mo na thal le nangal to hi zungina ne suma pai to hi zungin nong pan pi na te lungdama mau cheong gen no ming ke jong lungdama nge no nungak te ni to wa cameraman pa jong mo thupi ma mau che adi ka ba thupi pen ba zam nu te nu pa mo amo akip khen ya the na hidana ki pyak khet chi pe abai lo hi mo thupi yong sa nge na pe ko na mo to lai izomi pi khang no te aring mo ki sam na sak pen mailam kalswan ziaring hi zungin mo khan to ziaring hi zungin neken no pangwang nong gen theria khang no te chi chang bel mo aneu pana pan ni mo sang ka te le sang lai ma han chem ni mo lai thei lo wa bel bang sia mailam kalswan na pen ham sai ko jong kol ga ma lai hoi ta ka sin ma na hi us a mi te bang a ki phu zo chi dan he na lai sin ten lai hoi ta ka sin ni khang no ten business lim na ki pan no bule sum tunga chitang nyat ding to kha dong gen no mi nge mo sum tunga chitang nyat ding sum tunga te sa nei nyat ding to le sumin no eng zuan ke chi ko wi experience tung to na to kha dong home som no mi nge pe khat peng nia ki pana khol tin ten thei ding wing we sang a thwen ngui tam sak ngi lo ding income sang a expand pen to pen income to expand I control thei chang beka sum pen ki save thei chang a business pen ki start chang beka ki success thei mo to cha ama sa pen a pil na sin ding cha sum khol ki sin nai lo pil na sin ding to cha income to expand mo izat na pen balance pen et siam ding to cha sum khol ding to cha a business start ding to cha a success nang pai zo pan mo ke experience tunga ka chi na mo midang te experience to thei khang mo hirana khang no te aring mo veya advice nong pyak na te lungdame tuni changdong zeden tv live program chaung pya ong sak ka zomi pi khen pe tunga lungdama ma ing zomi te yom na chata byak pasianin ong kem bit chata hen